سلام كبرات تخاتلتي انكو عبد حنا مدبنا مصاهم معلتي اب البرتا بكندا استفالي حدش نغرات زقاطمه احزرا بلا صبصاب زينا خمصالكم سنه مكتال ابز حلف خلت سومن كم ذكر محبر ممهران اب سترايك يغنيو اذا مالت حدا بتي دوموز يتوسخلهم مخنيات كال اي اتوم تمهارو ابيت مرتي ببصح تمهارو سوزولو ات كلاس روم نيسنا بمبال ስለዚህ እዚ ጠለባትና መምሃራን ከይተወስኸልና እዚ ኩሉ ጠለባትና ከይተሰምዑ ከዓ ናብ ትምህርቲ ንምለስና ኢሎም ጥራዕና ቀሪቦም ነይሮም በዚ ምክንያት ከዓ ኩሎም ተምሃሮ ትሕቲ 12 ዓመት ማለት እዩ ንገዝኦም ተሰይዶም ዳርጋ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ትምህርቲ ይቀነየን ከም ዝረኣኹሞ ኣብ ውሽጢ 12 መዓልትታት ልዕሊ 6 ግዜ ይኸውን መንግስቲ ኣልበርታን መምሃራን ዩኒዮን ንሳማዕ ክብል ናይ ስምምዕ ወረቐት ሓደ ደሞዝ ናይ ምውሳኽ ካልኣይ መምሃራን ሓደሽቲ ኣሰልጢኖም ናብ ትምህርቲ ከብፅሕዎም ምዃኖም مبصعات يملون انتخونا قلنا نزا يتقبلوا نيروم بز مخنيات كا منغستا البرتا نزي طلباتنا انترا بخبر زي يتقبلوا خونكم بحيلي ناب سرحت ملاشكم بمبال حدش حق خم دو صيد فلات از حق زخازو مهران زيوم قديتا عب تمرت خركوب خم زلوهم انت زي يكون صعبينات كم زمصوم يزقلت اذا حدش حق زي لو معالتي تصدق خوينو كلهم مهران كاب دحر صباح عبيلهم ناب تمرتكم لوسم خانم قال ولد دكوا سمعكم ولهم دقهم تمرتكم لوسم خانم انت خونا جن اتوم ناي تيتشرز اسوسيشن وين ممهران يونيون نزي كم تقبلوا اتي حجز لزخونه قدنا ناب تمرتكم لوس جن اتوم ممهران جينا اب تمرت تملسهم ون كقالوسو مخانم از غداي زي كم فتحلهم كم زلو ازي منغست بصو زلو ازي قنع مخانيوم زقامو حجزي منغستي البرتا بصو زلو not withstanding clause بالحدش حقي نزي اب البرتا خكياد صنحه ناي 3 قنا زخده سترايك ممهران نسرحين ملسنا لهم زغبرو سترايك بغديتا اينا بتمرت سمولسوم زلو غلغل خابتي قدم حجي زحبرنا حبريتا ان كله ولادي نمعالتي $30 نصومون $150 نحاده ولاد تحت 12 انت دا خوينو كقبل كم زخيل غنزب حبيرنا نيرنا بزحات كان زي ابليكيشن ستقيمكم غنزبكم ابلاي كم دغوركم بتيحنلو انت خونا جن حجي بحايلي تملسيوم دلو زلو ازي حج نقرو فيديو خا ولا خم دي تقبلون جن قديتا خوينو من تمرت خم دمبلوس زلون جينا خقالو سمحانو يم زغلص زلو انتايس بريتو لكم ابزي نغلغل سبات كاب تزاربكو دموز يوسخلهم تبلخم غليهم كا اخول غنزب يم زقبلو كجيك بتي دانيال سميزني البرتا حلافيت بز غلصوتو اب اندت تدارينا كبابي $75,000 كنديان دولار مالتيو كساب $100,000 كنديان يوم قبلوا بزخا اب معراب كندا اتوم زبزح دوموز زخفلو ممهران كوينوم يمكركوبو بمتن ممهران تدارينا ماتي امول كندا سلازي بحق اتناي دوموز صقم ديزلوهم ولا اسكال الله ابز حلفه مستحاتو ممهران تايلوم دزارو نيروم اتي كلاس روم بستفلاليو تمهارو بزح تمهارو يموصو حدث ناي لانجويج بارير كالو مبزحتهم حدش نيو كامرز زموصو قانقا زي زارو بتعبي دشغروم ممهران ስለዚህ መምህራት ኮይኖም ካብቲ ጉቦም ንላዕልኹ ሰርሑ ከለው ክደኽሙ ከለው ወሓደት መምሃራን ኣለና ወስኹልና ኢሎም ካብ ብዙሕ ዘጠሪዖም ነይሮም እዮም ሕጂ ናይ መጨረሻ በፂሕዎም እዮም እንተኾነ ርእቶና ክንህብ ንኽእል ኢና እቲ ሓቀኛ ፍትሓ ግን መንግስቲ ንዖም ክሰምዖም ኣለዎ ዝብል ርእቶ እየ ዘለና ኣነ እዚኣ ሓፃር ቪድዮ ንከታተል ብድሕሪኡ መግለፂ ክንህብ ኢና The Alberta government is forcing teachers back to work with legislation that invokes the notwithstanding clause. The bill passed early this morning, and in response, the Alberta Teachers Association is vowing to take legal action. This government's assault on workers' rights has only united us. Teachers will comply with the law, but make no mistake, compliance is not consent. The association will fight this abuse of power with every tool the law provides. Ultimately, what we want to see is the government reverse its decision on invoking the notwithstanding clause against teachers and their constitutional rights. እዚ ብላዕልቲ ወዘለኹም ሰብ ዲሚትሪየስ ኒኮላይደስ ይበሃል ናይ አልበርታ ሚኒስተር ናይ ትምህርቲ እዩ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ሓላፊ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ እንዳዜና ዝገብሮ ቃለ መጠይቅ እንታይ ክብልዮም ሓይቶሞ እዚ መንግስቲ አልበርታ ዝገብሮ ዘሎስ ኣብ ልዕሊ መምሃራን ግናቶም ጠለባት ምስማዕ ብግዴታ ብሓይሊ ናብ ትምህርቲ ተመለሱ ምባልሲ ወልሓንቲ ቅቡል ኣይኮነን ይዝብሎ ዘሎ ኮሚል ዝሓቶ ዘሎ እዚስ ብኸመይ ይቅቡል ዝኸውን መምሃራን ክንዲ ጠለባቶም ዝስማዕ ጠለባቶም ክንዲ ዝምለስ ብግዴታ ሕጊ ተጠቂምካ ተመለስ ምባልሲ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ጠለባቶም ምላድ ይቀልል ንክብልዮም ሓይቶሞ ኣብዚ ዝሃቦ መልስ ኣሎ እቲ መልስ ሞንስ ማዓዮ ድሓር ብድሕሪኡ ክገልጽ
Dimitrios Nicolaides is the Alberta Minister of Education and Childcare. Minister, it's good to see you again. Thank you for being here today, sir. My pleasure. Good to see you. I understand why you may feel your government needs to use legislation to end the strike, but why do you need to use the notwithstanding clause? The teachers are calling this reckless and a historic abuse of power. Well, the use of the notwithstanding clause was important for a number of reasons. First and foremost, we cannot take another day of our children being out of the classroom. Students need to return to the classroom as quickly as possible. There's an incredible amount of research that's shown that there are serious negative consequences to children academically, socially, psychologically, due to sustained closures. In addition, we have a two-tiered model of bargaining that includes both at a central table level and then at a local level. And we want to make sure that we don't have any further disruption. And so the use of the notwithstanding clause will make sure that students can return to school with no further disruption. Okay. አቶ ዲሚትሪ ኣብዝሃቦ መግለጺ ዲሚትሪ ኒኮላይደስ ማለት እዩ ናይ ሚኒስትሪ ኤዱኬሽን ሓላፊ ናይ ኣልበርታ ግዴታ ኮይንና ኢና እዚ notwithstanding clause ዝብል ሕጊ ተጠቒምና ንመምሃራን ብግዴታ ናብ ስራሕ ክንመልሶም ንግደት ዘለና እዚ ከዓ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ካብ ትምህርቲ ወፂኦም ሓደ ኣብ ልዕሊ ወለዲ ዝወርድ ዘሎ ኣደዳ ናይ ደቆም ፀቕጢ ማለት እዩ ደቆም ካብ ትምህርቲ ወፂኦም ንሶሙናት እንተዳ ይመፅለው ቶም ወለዲ ዓብ ፀቕጢ ይገጥሞም ኣሎ ካላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ቶም ተምሃሮ ዝወርድ ዘሎ ፍትሓዊ ይኮነ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ዝበደልዎ ይብሎምን እዞም ተምሃሮ እዚኦም ብዝቐልጠፈ ናብ ትምህርቲ ክንመልሶም ኣለና ናይ ግድን እዩ ኣብ ዝተፋለየ መፅናዕትታት ከም ዝፈልጦ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ካብ ትምህርቲ እንተዳ ኣብ ዝተፋለየ ምክንያታት ተኣልዮም ፀኒሖም ድሓር ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ዓብ ፀገም እዩ ዝመፆም ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ብዘይ ምክንያታዊ መንገዲ እንተራይ ወፅለው ኣብ ርእሶም ዝገጥም ሓደ ማሕበራዊ ፀቕጢ ከምኡ ናይ ትምህርቲ ፀቕጢ ዝገብረሎም ስለዚ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ብቁልጡፍ ናብ ትምህርቲ ክመልሶም ዘለና ብዘይ ዝኾነ ዕግርግር ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ክንፈትሖ ዘለና ግዴታ ኮይንና ኢና እዚ notwithstanding clause ዝብል ሕጊ ተጠቒምና ናይ ኣልበርታ መምሃራን ናብ ትምህርቲ ንመልሶም ዘለና ስለዚ በዚ ጋጣሚ እዚ ወለዲ ክትፈልጡ ዘለኩም ተምሃሮ ክምለሱ እዮም ናብ ትምህርቲ ምናልባት ዘይሰማዕኩም ወትኾንኩም ንደቅኹም ዓሽኹም ትምለሱኩም ሕተትዎም ፎር ሹር ብሜሴጅ ወይ ብኢሜይል መጽኩም ኣሎ ደቅኹም ዓሽም ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ገለገለኹም ዝሰማዕኩም ኣለኹም ገለገለኹም ግን ተዓጺ ትምህርቲ ይልኩም ስቕድበልኩም ኣለኹም ኣብዘን ወይ ጽባሕ ወይ ድሕሪ ጽባሕ ክኸፈት እዩ ስለዚ ናብ ከከም ትምህርትኩም ይፈላለ እዩ ሕተቱ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር በሉ ትምህርቲ ተምሃሮኹም ክምለሱ እዮም ብፍላይ ኣብ ኣልበርታ ዘለዉ እቲ ዝገርም ኣብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሓት መንግስቲ ኣልበርታ ምስ ማሕበር መምሃራን ዝገበሮ ስምምዕ ነይሩ እቲ ስምምዕ ካታይ ነይሩ ሓደ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ክከብድሎም ምዃኖም ከምኡውን ተምሃሮ ኣብ ሓደ ክላስ ዘለዉ ሲ ክቕንስዎም ምዃኖም ወይ ድማ መምሃራን ክውስኽሎም ምዃኖም ብሓዲኡ ሲ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም ብስቱር ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ፓብሊክ ከይወፀ ፈቲሖሞ ነይሮም እዮም እቲ ጉዳይ ግን ተፈቲሑ እናተባሃለ እዚ ሓሳብ እዚ ናብቶም بقندو نابتو ممهران بلك بت يونيون جيرونا ممهران مسمى ممهران كا إذا تقلا لاين سامعنا ديمتري نيكولايدس تايبل إذا حابر تعزم صحابنا نوتو ممهران نتش قومو سلازي جدية تاقوينا نابت مرتخن ملسوم سازلنا بحيلي نزي من قد زنت كمالنا مناتو تمهران خابت متوسنا يموت أن حين خلنا سلاز بالزلو نوعيتي زربا تقول حتى رابي لخنقولكم سازلني زحات عربي إنجليش كاسمعكم تقول نجن زعبا زحابر تاطاري ነገር እንተሎ ንኽትፈልጡ ኢለ ዘምጽኦ ዘለኹ እንታይ ይመስል ርኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ደቅኹም ኣብ ትምህርቲ ክጽንሑ ዘለዎም ዋላ ዝትገብሮ ዘለዎም መምሃራን ደሞዝና ይወስኸና ዝብል ቅቡል ኮይኑ ይስማዓኩም ርኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ክጽሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝሓጻር ቪድዮ ግን ከስማዓኩም ኣለኒ It is a rare instrument, but of course it is a key component of our Constitution, of the Canadian Charter of Rights, and it does, of course, provide the government with the ability to use an notwithstanding clause when they believe that the legislature needs to retain supreme authority over matters of public policy decision. And we believe that this was really necessary because we had requested from the ATA, the Teachers Association, to engage us with enhanced mediation so that we could resolve our impasse. They refused. And we want to make sure that students are returned to the classroom as quickly as possible. Again, I mentioned that we have a two-tiered model of bargaining, which makes things further complicated, but we believe it's necessary in this circumstance. But it would send a message that you feel the need to use a notwithstanding clause. ከምዚ ክትሰምዖ ጽናሕኩም ግዴታ ክንመልሶም ዘለና ኢና ነዚ ናይ notwithstanding clause ተጠቒምና ዝብል ዘሎ ብዝኾነ እዚ ሓበሬታ ንጹር ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ ናይ ኣልበርታ ናይ ካናዳ ሓድሽ ሓበሬታ ተሎ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከም ጻልኩም ይቕሬታ
نوح وان كاب يوتيوب طفيقنه مستمغشا بزح فيديوهات كسرح يقنخون حج قنا بسرح سستمولسكو بستفالي ناي ميكانيك فيديوهات كم صالكم كندا حبريته كم صالكم استفالي فيديوهات دالنا لنا بزح فيديوهات كنم صالكم هنا ابقى صالب خال مدب كسان مراقب اهو بزح حبريته زنطر كوين يسمعني زغون حتى ريتن تلكم ابو كومنت كان دغن زا ممهران ناب تمرتي مملاسوم بغديتا بحايلي دوموز كيتوسخلوم ወይ ድማ በትሶም ዝተጸበይዎ ደሞዝ ከይተቀበሉ ይምለሱ ዘሎ እንታይ ሪእቶ ኣለኩም ወይ ናይ ተማሃሮ ገዛ ምጽንሖም ተዓነስ ሳዕበና ኣሎ ትብሉ ኣብ ኮመንት ጽፉ ጽብየኩም ዝወድሓንኩም